நான் இஸ்லாம் மதத்துக்கு எதிரானவன் அல்ல. ඒක අපේ මගේ ආගම වෙන්න පුළුවන්, බුද්ධ ආගම වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිස්තියානිටි වෙන්න පුළුවන්, ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්. ළමයිව බදලා දෙනවා නම් ඒක වැරදි කියලා මම කිව්වා. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් දෙන්න බෑ. මේක මගේ කතාව. මගේ බලාව දෙන්න බෑ. ඉවර වුණාට පස්සේ දෙන්න. ඉස්ලාම් ධර්මයේ ගැන මේ කියන කතාව කරුණාකර ඉඩ දෙන්න එපා. தமிழட்ட யாழ்ப்பாண தமிழ் முடிந்தால் பண்ணிப்பார். අවුරුදු 9 අවුරුදු 8 බබා බැදලා දෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක ප්‍රභාකරන් කිව්වොත් වැරදි. මම කිව්වොත් වැරදි. ඒකෙඩි කිව්වොත් වැරදි. කොහමද හෙට උදේ යනකොට හිතලා බලන්න අපේ දරුව මේගොල්ලෝගේ ප්‍රදේශවල අපේ කෝවිලයක් කඩලා மாலு மார்க்கெட்டையாக கதப்பு மினிசு மேகொள்ளோ. தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது. இன்றைய தினம் அனுராதபுர வைத்தியசாலையிலே வைத்தியர் ஒருவர் நேற்றைய தினம் அவர் பாலியல் தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதற்குரிய கண்டனத்துடன் நேற்றைய தினம் கிஸ்புல்லா என்று சொல்லப்படுகின்ற அமைச்சர் ஒருவர் ஒரு சில வசனங்களை சொல்லியிருந்தார். ராமநாதன் அச்சுனாவை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று. மற்றவர்களை மருத்துவ பரிசோதனை அனுப்புவதாக இருந்தால் அவர்கள் மருத்துவத்துறைக்கு, அதாவது ஒரு மருத்துவ சாலைக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் கிஸ்புல்லா அவர்கள் விடயமாக நான் 1-2 வசனங்களை சொல்லுகிறேன். நான் இஸ்லாம் மதத்துக்கு எதிரானவன் அல்ல. මම කවදාවත් කතා කරේ නෑ මේ අපේ රටේ තියෙන මේ ඉස්ලාමික මාර්ගයේ වරදි කියලා කවදාවත් කිව්වේ නෑ. මම කිව්වා දරුවෝ ටිකක් බඳලා දෙනවා නම් අවුරුදු 9 අවුරුදු 8 දරුවෝ බඳලා දෙනවා නම් ඒක අපි වෙන ආගමක් තියනවා නම් ඒ ආගමෙන් ඒගොල්ලෝ බඳලා දෙනවා නම් ඒක වැරදි කියලා මම කිව්වා. ඒක අපේ මගේ ආගම වෙන්න පුළුවන්, බුද්ධ ආගම වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිස්තියානිටි වෙන්න පුළුවන්, ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්. ළමයිව බදලා දෙනවා නම් ඒක වැරදි කියලා මම කිව්වා. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ දැන් මේක තියෙන එක රට. අපි දමල මිනිස්සු අපි අවුරුදු ටිකක් යුද්ධ ආයුධ අරගෙන රණ්ඩු වෙච්ච මිනිස්සු අපි කියනවා මේ රට එක රට වෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහරු කට්ටිය කියනවා නම් මේ රට ඇතුලේ වෙන මේ ඒගොල්ලෝට නීතිය තියන්න ඕනේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණව වැරදි. මම කවදාවත් ඉස්ලාමීය ආගම ගැන කිසි වැරදක් කතා කරේ නැහැ. හැබැයි ළමයිව හිතලා බලන්න, ඔයාලගේ දරුව අවුරුදු 9 අවුරුදු 8 ඔය පව් මිනිස්සු පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් දෙන්න බෑ. මේක මගේ කතාව. මගේ බලාව දෙන්න බෑ. ඉවර වුණාට පස්සේ දෙන්න. ඉවර වුණාට පස්සේ දෙන්න. මගේ බලාව කන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේක සම්පූර්ණව වැරදි. මේකලෝ ආගම එනං නිසාම් කාර්ය පෙරමුම් මන්ත්‍රීතුමා අපේ රටට අපිට ගරු මූලාසුන සභාපතිතුමනි මෙම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ඔය ඊයේ කියපු කතාව නැවතත් කියලා පිස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමාගේ නමත් කියලා ඉස්ලාම් ධර්මය ගැනත් මේ කියන කතාව කරුණාකර ඉඩ දෙන්න එපා. ඩිජිටල් කරණයේදී මෙවැනි අසත්‍ය සහ ජනතාව අතර වෛරය වපුරන කතා කියන්න එපා කියලා මම ගෞරවයෙන් කිල්ලා සිටිනවා. මේකත් මෙතුමාට කියන්න කැමැති. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේගොල්ලෝගේ ප්‍රදේශවල අපේ කෝවිලයක් කඩලා මාළු මාර්කටයක් කඩපු මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. අපි කවදාවත් මම කිව්වා පන්සල කඩන්න බෑ ජාපානයේට. ඉතුරු ඇමතිලා ඔක්කොම කියනකොට, ඉතුරු එම්පිලා ඔක්කොම කියනකොට පන්සල කඩන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. පන්සල කඩන්න බෑ මේ රටේ ආගම කිසි ප්‍රශ්නයක් ගේන්න බෑ කියලා. හැබැයි මෙතුමාගේ ආගමේ තියෙනවා නම් අපේ රටේ එළියට අපේ රටට ලැජ්ජා වෙන්න නීතිය නීතිය අයින් කරන්න ඕනේ. මන්ත්‍රීතුමනි මරණොත් මට බය නැහැ. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි විෂයට අදාළව කතා කරමු. අහිංස දරුව කොහමද බැඳලා දෙන්නේ අවුරුදු 8 අවුරුදු 9 බබාලාව? ඒගොල්ලෝ හිතනවාද? ඒගොල්ලෝ දන්නවද? ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒගොල්ලෝ පන්සලේ යන්න බෑ කියලා. අපි විවාදයට අදාළව කතා කරමු. මෙතුමාගේ සම්පූර්ණ ආගමවිල මට කති කිව්වොත් මාව මරලා දැම්මුත් වැරදි නම් වැරදි. ඔබතුමා නෙවෙයි හිස්පුල්ලා. එයාගේ අම්මා තාත්තා දන්නවා තාත්තා එයාගේ ඔළුවේ මොකුත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා සිංහලෙන් නම දාලා තියෙන්නේ හිස්පුල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔළුව නැහැ. ඔළුවේක තියෙන එක හිස්පුල්. ඒ කියන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ හිස් කියලා පොයින්ට් එක වල දෙන්න බෑ. ඔයාට කොහොමද පොයින්ට් එක කොට? ගරු නිසාම් කාර්ය පෙරමුම් මන්ත්‍රීතුමා. රයිට්. ඉස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමා ගැන කියපු සියලුම කතාව හැන්සට් වලින් කපා දමන ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් අයද සිටින අතර දිගින් දිගටම අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාදයේ කඩවිද විදියට මෙතුමා කතා කරොත් ඒ නව කතාව නවත්තන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා විෂයට අදාළව කතා කරන්න. මම දැන් කියන්නේ මේ රට එකම රටක්. මේ රටේ ඉන්න මිනිසුන්ට අවුරුදු 9 අවුරුදු 8 බබා බැඳලා දෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක ප්‍රභාකරන් කිව්වොත් වැරදි. මම කිව්වොත් වැරදි. ඒකෙඩි කිව්වොත් වැරදි. ඒ කොහමද හෙට උදේ යනකොට හිතලා බලන්න අපේ දරුව ගිහිල්ලා අවුරුදු 9 බබාව එක්කෙනෙකුට බැඳලා දීලා හෙට උදේ වෙනකොට එයාට පන්සලේ යන ගරු සභානායකතුමා කොච්චර වැරදි කියන්නකෝ. ඒක සම්පූර්ණව වැරදි. ඒක කවුරුන් මෙයා නෙවෙයි මාව මරලා දැම්මුත් සල්රාන් වගේ මගේ ගෙදරට ආවිලා බෝම්බේ දැම්මුත් වැරදි නම් වැරදි. ඒකෙන් ඉවර කරනවා. අපි බලමු 1983 1983 ஆண்டு எங்களுடைய இனக்கலவரம் உருவாகினது. அப்போது இருந்த காலத்திலிருந்து 1990 ஆண்டிலிருந்து எங்களுடைய இனம் சில சம்பந்தப்பட்ட இனத்தவர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது. எங்களுடைய உயிர், எங்களுடைய உடல் உறவுகள்
வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது. ஆனால் அப்போதுதான் நாங்கள் ஆயுதம் தூக்கினோம். 1990களில் கூட என்னுடைய தேசிய தலைவன் இவர்களை சொல்லியிருக்கிறார், உங்களுடைய உடைமைகளுடன் வெளியேறுங்கள். உடைமைகளை எடுக்க வேண்டாம் சொல்லவில்லை, ஒரு நாள் கொடுத்திருக்கிறோம், உடைமைகளுடன் வெளியேறும் என்று சொன்ன பிரபாரின் வரலாறு இது. நாங்கள் இவர்களை கொலை செய்யவில்லை, ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் மக்களை இவர்கள் வெட்டி வெட்டி கொலை செய்திருக்கிறார்கள். கிழக்கு மாகாணம் முழுக்க எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய ரத்தம் ஆறாக ஓடி இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, எங்களுடைய அம்மன் கோவிலை இடைத்து மீன் மார்க்கெட் கட்டிய இனம் இது. அது பிழை என்றால் பிழை, அது யார் வந்தாலும் பிழை இல்லை. ஒரு விடயத்தை நான் மேலும் சொல்லுகிறேன், நாங்கள் ஒரு பாவப்பட்ட இனம். 2009 வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், அல் ஜசீரா என்ற தொலைக்காட்சியிலே உங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் மிக தெளிவாக மூக்கறுக்கப்பட்டிருக்கிறார். சூர்பனகை மூர்க்கறுக்கப்பட்ட வரலாறு, ராவணன் தங்கை மூர்க்கறுக்கப்பட்ட அதே வரலாறு உங்களுடைய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் மூக்கறுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.